Star of Mami TV yengbiriba pumnamakpu ahanbamaktada Anupama Pukrambamna khurumzari. Lamdamsigi tanglaba film gi lamda critic, writer, director ama oina national gi thakta yamna lemzaningai oiraba Rajat Kamal Award amadi Swarna Kamal Award phangbikraba Wahengbam Boby Ozabu aikhoigi studio da taram nokcheri. Ozagi punsida tongan mamakal gi award ke amaru mama phangbigre haiba khoisu khangzare adubu ngasi aikhoigi Star of Mami TV gi site gi Star of Mami TV hariba title asi ozagi mafam da sinazari. Thank you very much. Say yamna nungaijabani Mami TV ne ga kawiraktana asigumba opportunity bese. Thank you very much team Mami TV. Thank you sir. Oza ahan besidi akhoigi ozagi punsida angang oiringai dagina ngasi phawbagi journey sida karamna chathabirakpano haibado khara brief oina thambiramo akhoi matam haitare ko akhoi matam si 1980s ko sorry late 70s aduga early 1980s size dene ko matam du di kemderamde haibadi akhoi film si yamna maru oiba media mo gi ko entertaining platform su ki aduga drama su yamna kalame ko drama su yamna kalame hai aduga akoi matam de kitang sidara ko ismang la su adu khakna haibadi sumaina yamna keno oidi ngasi ka hena keno oidena ko kari hai dono mayam gi ko yamdi phaurumaga luxurious oi bagi wakung de khar legi de ko on a film was the only medium where people were actually crazy about ko right now kuchu film is kumjaning bahai tare ko meta macam ga to bahai maru ina hindi film se koi gi matam de di oi Bollywood chi mayam gi second mention orami ko mayam si mari mataw tamne ko tongnarami ni ko aduna koi gi Bollywood che ko Bollywood chi matam da film gi yengkan da koi su karai koi gi sole gi ga to bodo ye do usati kaina ga sina usa cinema da yengkan da adum kaya tare matam da de khoi gi film number gi wakhan dia am leinaram de ko adubu film komning bagi na ha sing jai tare ko na moi ni na film komning bagi wakhan do dum lei gi ko main tau da na khoi na larika kan na tamingai sida class 8 9 10 sai se ko sai sida dum film komning gi adai di live fatana 11 ka ba sai do ra ba ne ko khoi gi manipur da oza biren hoi ko oza biren hoi taraga keno gi acting tam namni kaina ga koi keno dagi mi lakhi ba ko FTI daga matam de FTI da acting ge course le me ko jiti le mara matiam kui le udre ko adada FTI da film gi acting gi course to ro ba ko mate manau ni ko oi se assam dagi ga la ko tana mo ne class to ko yaujare ko ada 1 month around I think it's more than 1 month ko jam mo lo to ne koi to hi ko ado yaujare yam ga no just yo ko matam de ko adai di adi matung da kaka bangka na magi film chamber da ko acting ga loina na atopa cinematography su adagi magi direction su film chamber na magi magi keno ni ko production house ni ko alai da ma course ka trome ko adu da so dum yaujin gi ko yaujil laga pamjabni hai tare ko kom threpada yaujar ba matung da mana maduda film namme mana ko video film ni ko matam da basis ni ko from the basis is just 89 guma da rong ko 88 89 si khoi gi video film se hogalai ne ba basis se noi ne khawng di khawm ra khoi cassette se kitang sauk tak to ba ko mayana pal ka haina ba do aduna basis si gi film si kan mo phenom le me manipur gi hojiki digital gi film se hojiki video da kan namnari se purnima na hai ba se film am se dai kumje gi ko adu da gi di ai kano sale Sarna Purnima hariba film sida kumpiri se kari role oina lobi gibano film se da khoi second hero hai tare ko khoi love triangle yamun garan ne adegi ratna ne ko madhavi kumba ko aduga somdana ai ga khoi hum gi love triangle ne ko anga oina khoi aina badi khara nahabadi oire ko adumaina tawhibani adubu I cherish the experience ko have the camera ma thangila ga film gi mama oina hoi video film ojera ko su basis ojera ko su camera gi da number matam di skrai de gi basis ki camera pai ba mi se ko luhom ba ga ha ba ga namkhala ko hokol po se camera mi se hero ni ne
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅ ꯄꯨꯡ ꯀꯥꯞꯄꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯅꯝꯕꯤꯔꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯧ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯨꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔꯁꯦꯀꯣ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯁ ꯐꯤꯂꯝꯒ ꯅꯝꯕꯒ ꯐꯪꯖꯔꯕꯗꯨꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯗ ꯐꯤꯂꯝꯗꯤ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯤꯀꯣ ꯇꯝꯁꯨ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯤ ꯀꯨꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯤꯀꯣ ꯕꯣꯂꯤꯋꯨꯗꯇ ꯀꯨꯝ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯈꯟꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯨꯅꯦꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ FTI ꯂꯩꯅ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯊꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯖꯔꯨꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯅꯦꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ B.A ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦꯕꯀꯣ B.A ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯈꯟꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ FTI ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡꯒꯤ ꯇꯝꯐꯝꯁꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯉꯝꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔ ꯇꯝꯃꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯌꯔꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯣꯡꯖꯈꯤ ꯕꯣꯝꯕꯦꯗ ꯍꯣꯡꯖꯈꯤꯀꯣ ꯕꯣꯝꯕꯦꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯏꯕꯛꯁꯨ ꯐꯗꯅ ꯕꯣꯝꯕꯦꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯐꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯁꯦꯟ ꯖꯦꯕꯤꯌꯔꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯒ ꯐꯪꯗꯅ ꯇꯝꯈꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯤꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏꯐ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯕꯣꯝꯕꯦꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤल्मगी मफमनिनको और मोइसु याम इन्वॉल्वमेंट दो लेनबनिना फिल्मसे एप्रिशिएशन की कोर्स दुम दे कॉलेज दुम लेबको कॉलेज से खै सेकेंड ईयर बी ताना अखोगी इवनिंग्स दा अदुगा मरकता फिल्म गा कापतना फिल्म की एप्रिशिएशन चु अदगी फिल्म प्रोडक्शन चु अगर डिफरेंट अखोगी मेकअप तमिंग बसु हाइतार अखोई मेकअप से मक्ते तब अखोगी कैनो कांबू से अखोगी ड्रेस एंड डिजाइनिंग गा तमिंग बा मागी आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट can have a mong what you are going to do after graduation so you just choose your career guide or learning for life I say on a mogi guidance ki type ta du maina people tam ani ba film appreciation su film pamjabni na aduga film gi can also dum appreciation gi su aduga learn film making ani makki course ani dum yausile ko maina certificate course ba tongse ko college ki ni ko college ki just college test tor ko aduga muk मधु B.A पास तौर मतुंगदा MA तम्मे को MA तम मतम सिदा सुना अदुना डिप्लोमा ले रेको डिप्लोमा फिल्म प्रोडक्शन सिदा डिप्लोमा तवे जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन हाई से अदुसु कॉलेज तुगी अदुमना तने को अदु हजिति अदुम यामना प्रीमियर इंस्टीट्यूट ओइ रेको फॉर को बॉम्बे से मतम दसु दुम ओइ ही अदुबु करे हाई तारे तमनबगी चांगसी मतम दु याम नेमनयबा हजिति अदुम फिल्म के मीडिया टीवी के याम से थोक्सल अबनिना टीवी होगलै निको याम टीवी के जम कुइदु टाइमिंग दिर को जे हाई से को टीवी से 82 days एजेंट गेम्स टीवी ला इने को अदुना टीवी ला पाइ से टीवी हेक लागा कोइ जम नम तोदुइ नति दन को अदुना यामना मोमेंटम तम लापा याम नुंगाइबा टाइमिंग ने को अदुमाइना कोइ मतम दु बॉम्बे दसु कोइ तमजरका आई मॉडलिंग से मसा मजा खा तरोमे नुंगाइ न को दु बिचार काइन को अदु नुंगाइ की अदुबु सुम जंक्शलंग मतम दा खंगे एबा लास्टदी मरम स्टिल कोइना एक्टर मोइना एक्टर खुथाबसु एक्टर वागदबसु दुम उरेबको अदैदि मसिदि दतादि फिल्म मोइनासु खंगनकबो अदैदि मो अंगावरिङाइदा आइना कमाइन तौगेदा मरक थलगा क्लास 8 तम पासाइसे सैसिदा अखोई अंकल अमा लेबको अंकल सिना सुशांत कोई को मासिना अखोई फिल्म फेस्टिवल से मतलब फिल्म मुफे जम कलमे मरम फिल्म सिंग साइजा बो फिल्म सि अतै लेटिङाइदा फिल्म सि एक्टर मैम इंटेलेक्चुअल मैम बु चंग यंगलैनेबा होजिना तोआन ताबदुं तौइदना को अमा माइ तोआन मोबाइल के पम फंगमनेना को मतम दुदि फिल्म की वैल्यू से याम लेबिना फिल्म अमा पुरकपा काइसं वादि पम फंगिदन को एक्टर अफब फिल्म पुरकपा काइसं वानागा पुरकतोइनेबा हाइजरा खोलगा आर्काइव तेगी कइदेगी सोसाइटी देगी तौदोइनेबा फिल्म सोसाइटी मूवमेंट कलमेबा फिल्म सोसाइटी है हमगा सिनी क्लब काइलर मेबा ओइना हानबा अखोइगी जेकोस्लोवाकिया फिल्म फेस्टिवल उसा तोएबको एकटा मी से चिन चोना तिनजाने को फ्री इंटेलेक्चुअल लाक्तोइने को अदगी फिल्म येंगी काइदि नंगी ऑफिसर नि खंगदे डॉक्टर इंजीनियर नि खंगदे फिल्म अमा अदुबा फजो फिल्म येंगी काइदि मु इंटेलेक्चुअली गायनगा फिल्म चखोक जदोइनेबा ओइति फेस्टिवल हम तौबदा मी कोम कोमिदन को अदु मतम दुरदि उसा सिनेमा दगी फिल्म फेस्टिवल लोरगा थोलकपसे अखोइगी मी क्रिकेट नयेबा साथी जाने बको अमाइन अदुगी मूवमेंट दुदा आइसु क्लास 8 लोरम तो नखोय अंकल सिन पुबियेबा अमाइन अहान फिल्म अमा येंग मतमदा निंगसिंग फिल्म दको मैन डू नॉट क्राई नको फिल्म अहाम दे ज्ञान तादेबा
अरे रिपीटेड का मतलब अनी सु नुंगाइबम फावगिबको अरमाइना फिल्म सिसु होगी मयाम की कमर्शियल की टाइप की फिल्म से नत्तब फिल्म सिसु नुंगाइबम पोखिबनिना सुमाइना बॉम्बे ला कांदसु ए फिल्म तमनिंग बगी को अदि अखोई इन हाइजल कोर्स मचा मचा अखोई कॉलेज तो तवायब से सी तोबदे सिसु फिल्म से अखोई एकेडमिकली जंक्शनिंग मुई मोंग लाखिबा अमाइना जंक्शन की अदुगा होगी सुमाइना की डिप्लोमा लोरे मतुंग दसु एडवर्टाइजिंग की फील्ड को थबक खर तौसही हम थबक तौजन में को ज्ञान को एडवर्टाइजिंग सोर्स और एडवर्टाइजिंग दे लेबा से मतम तो दा समदे को मैं भाईजबाने फिल्म इंडस्ट्री से फिल्म कनोगी होगी नुंगाइरिबा एंटरटेनमेंट फिल्म से सीना होगी बॉलीवुड से ngakto emining amidana taiseng badi advertising film sina film gi industry se thai ne habi jar mai bu matam dura de ko habi dino ina matam duru ugiba all spice ki advertising gi charminar gi advertising gi all clear clinic ki advertising gi mayam film mayam uidana si yap chaw long khadar mai matam dura de celluloid ka nam dine ko aduna hujikan di khara laishal pura budget se handare ba matam de chaw budget amane ba advertising khara chawam gi budget se film chawam gi budget mana khalai ne matam dura de ko हमारे अदुब कंपल्सरी कंपनी में आमदना मणिपुर इंडिया दसु कंपनी हम फगलेंगी ने को कंपनी में आमदना इंगल आकांदा और एडवर्टाइजिंग कंपल्सरी पैसा सोइदमनी ना हायना मोइस अचौबा फिल्म की होइने मैम खंगने द फीचर फिल्म से की एडवर्टाइजिंग ना इनकम तान दा इनकम टीवी ने को म्यूजिक डायरेक्टर के कैमरामैन सु चमा मा आतनी मोइ लोइ तौनी ना अदु जा एडवर्टाइजिंग की हुजी की फील्ड जिदा लेरिबा मीसिंग सिसु फिल्म की लाइन दा लेरिबा मीसिंग जिगा अदुम हाबदी मोइना तमाइबा खोलाइबा फिल्म गिदा एकेडमिकली मोइना तमाइबा मयाम जु चमाना ना अदुम सोमना कंदा लेरिबा मीसिंग सिसु दुम चमाना दो चमाना हाइदने अदुना हाइगी तोकेन कनगे लोयमेंट डॉट सा टाइम पाउसे हुजिकान की फिल्म कैनोसिंग दा म्यूजिक डायरेक्टर के केम पाउसिंग से को अदु दसु अदुम म्यूजिक डायरेक्टर ओइदोइने बा म्यूजिक डायरेक्टर मतियम खतरे चावदोइने को जिंगल नंग हाइबे आबो को नंगी हुजिक शंकर का पाउसे तो जिंगल दि हरोइ दे बा आई नंगी हुजिकी होगी ए रहमान का हाइसे ए रहमान से एडवर्टाइजिंग की जिंगल तो दि बॉम्बे द लेरमिने बा और कोन फाउरिने बा कोइसे को और एडवर्टाइजिंग द फाउर पे साम फंगदोइने बा मागी सेकंड कुंथ्रा की नतक मिनट अमगी मदोइद माना पिसमा पिरम बकाइसे पैसा चावदोइने बको और माइना मो स्ट्रगल तो मैम से कोनस ले फाउ को फाउ भी सुदम तो है अशोक मेहता काइना मन कैमरा में से टीम फाउ गइने को फिल्म अचौ चौ नंबर द एडवर्टाइजिंग दसु मोइ नमदोइने एडवर्टाइजिंग फी चावदोइने और माइना मोइ से लोइ समनबिने बा अरे मरु इन प्रोडक्शन कंट्रोलर अब से फिल्म द होल फिल्म से की सेटिंग दी कई दे की आर्टिस्ट ने बदी कोट की कंट्रोल तोरी से सिसु एडवर्टाइजिंग दसु प्रोडक्शन कंट्रोलर न मोइ चाउना दुम दय मोइ सम समनै हाइ तारे को समनै हाइ तारे दो जाम हजिकी ओजाना सुलि थाबिरि वारी से को द फिल्म हाइबसे मतौ करम न खोइना डिफाइन तौबा यागे फिल्म हाइबसे करिनो हाइब पोट से फिल्म से सिनेमा से को सिनेमा लमलंग मतुना इवन मो केनो दगदी अमेरिकन कम्बुना दी मूवी का हाइने मामागी ताम खर खसु लमलंग मतुना खेना दोइने को साधारण होइना को आई एम जस्ट इन जनरल द होइना फिल्म हागा सु को फिल्म से मखन मखन लेग्रे न को मखन मखन लेग्रे हाइता दी होगलो पदेगी दी जस्ट कोई मतंगे मणिपुर अहानबा मणिपुरी दंगा को मतम दा मयाम वालानो हाइदो हमाइना फिल्म सु होगी लुमियस ब्रदर्स ना अहानबा पेरिस की कैफे अमद काप मतम दा मागी ट्रेन से थौजिलकने ट्रेन से होइना ट्रेन जरा लापगी ट्रेन से लातोइनी ना कैमरा से लेकांदा ट्रेन थोरतोइनी ना हेड्स ऑन शॉट को ला ला मतम से ट्रेन से होगी स्क्रीन से थौजिलक मयाम से हगन चनरी ने हमाइना और फिल्म से हमाइना तम तमना होगी रियलिज्म हाइबदी होगी लाइफ से कैप्चर तौबो दगी हमाइना मथंग फीचर फिल्म लाखी डॉक्यूमेंट्री लाखी अलाइदी एडवर्टाइजिंग लाखी शॉर्ट फिल्म लाखी हमाइ मखन फिल्म लाखरे को हमाइना होगी मरुइना कंप्लीट फिल्म नी कंप्लीट आर्ट नी हारगदी होय डॉक्यूमेंट्री सु आर्ट पुदि आर्ट नि को अलाइता सु कंप्लीट आर्ट अमा लोय यावई सही दगी नतर नो माइ डिफरेंट आर्ट फॉर्म मैम से यावरे हाइबा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमनी अदु सोम द नते इंटरनेशनल प्रॉपर्टी नते एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी अमनी नते एजुकेशन प्रॉपर्टी नि हायर गसु होय के फिसे फिल्म से सिदे कंप्लीटनेस अमदी यावेबा ओना मैम नैना मतम दा या मना फिसे फिल्म सी होइना आम खनै फिल्म हाइगति को लमलम अदुना लमलम की फिल्म दे सु मखन मखन आर्ट तौनी हाइबा अदगी कमर्शियल तौनी हाइबा अदगी खोइदी काइदगी फिल्म सिदी लाइफ सिदी सब मानना नमगदबनी हेदोप यादे काइन हाइबा सी वारी रिम सांग रे को अन मरमदी रियलिज्म की कांबो मा हाइ तारे हेक थोलकपदी होना फिल्म सी डिफरेंट आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट मैं आम ले मी डिफरेंट
magi wakalun mayam le rami painting da su koi wakan mayam le din ko nangi impressionism hai expressionism hai gera adagi nangi abstract hai gera magi painting da all magi song ba theory history ma mayam le redana adu ma mayam khang ma mayam do film da su puthoga ma mana haina jamu mong da namuk toine ba aham ba de ken hoigina nam matam da magic ni kaina hai ne ba habidi film si magic way na salona films vani namina kan da camera cut ro kan da nang phamba kan nam kan da samna kan da di ai se thak nang on doi ne ba amaina hujiki hogolak matam da di magical way ba amaina thole ne ba magi technology ma'am se tam chokhle ne ba ko habidi magi aham da di celluloid apnamam doi ni amaina celluloid to bungam ba technically magi development do like kan ngasi bogi yorai ni ko amaina wari jam sang ragani habidi hujiki theory ma am nai na ragadi ko ta su film ha ga di it's not just akoina uriba akoina sadharan na haijaba da ko just akoi entertainment ni hall la tawriba atra hall la am punchal laga nungai na mun ta yenari ba mobile akoina mobile makhan de loi phangdoi ni ko ta akoina amba surf tawdoi di mena doi di just nungai bagi film se yeng doi se si khatana te film there are different type of film lady habdo simadi khangani ge ado oza akoi gi society sida film se yamna darkar oi haibining bara natragana masi yaudra ga su dum yani habese haibining bara kai wakhalon thambining e oza gi motade adung sai have the film se popular am no oi laibak thibam su leibe ko laibak thibam leiri am popular oi bani na masida mana pamjaba mong da akhoi gi ohening ba wari ga se ohening pa me am su yawe ba ko aro society film oi society se ni car thok de di natraga nang hingba yadra ba natraga ko natraga akhoi cycle chalu su yai na ko vehicle yaw de di ka anmaina khan mu se adu su film masidi dum hawudi hawna lakhrabne masina khwai di ge na achouba influential oiba what am the oiba habidi kaino da film ama sidi all over the world sandu ki duine adegi khoina atei media da yeng seba ko media da yeng seba ko medium atei da ko sini am su pam dam su oipini na akoi drama ha seba ko drama ha se ekdam much powerful sathi no rega su physically sata via de da ko ado film sidi nang nam raga nangi na hawai di ken sino en chap toine ko sele matam de hojik na mok akoi gi digital sida na khuba amada khun aman na loi sin mu ya doine na ado fajaba ma'am se mok ma'am na sin entertainment su yam jaw buni na ado education su yam yahan ba ya buni na art se dum to ba ya buni na sida loi na mak akoi gi platform sida loi na mak akoi na nai na ba ya ba hojik ti mok 72 matung de kwai to ge painting de la khai na ko amba adu 72 matung de keno kamu su sociologist kamu su de anthropologist kamu su psychologist kamu su loina ba changsel la gan sida magi hena kupthana manung da changsel la ga hai tara indef magi pamjabur line du ko naina khalai ne ba film se ko sathi bam na nupi amagi keno male na hoi di my character adu kan ne ba victim ma ga society me le na ba feminist point of view ka mai na ma sociologically ma se kari ma standard lai my film sida ko mali politically kai no the patriarchal society re makhan gi naina ra kan da maduda best of film nam khalai ne hai chai ko ha ma da ko feminist ki film se mala ve film ko yemo tam daga haina de hai tare ha di si tha kar ko deina si jo ko si nan ut to ne ko ma ha ning di mai ba khalon man lai do ne ba no pm gi akoi yek mo tam da kamaina ma gi kai khong ke kai do ul de khar ut to ne ba armaina akoi entertainment gi film akoi na naina yengnari ba film si gi wakhalon si da akoi film da yenga di nuai ru do ne ba kai na nan to isu khan do ne ba ta ma gi wakhalon du ma na sum ba man naina si ko ha daga ul ai ni ko ha da kan da di important ore na armaina ha je ni gi film si magi different people hai tare ko mana lai du ba magi field na hai tare ko entertainment wagera education wagera daga highly nang sidi koi kenon commercial ni paisa tan bai ni hai gera natraga asidi art ni ka hai gera sim lona bakki film sina keno to ni accommodate to ni na I think this is very necessary art form ni yaw da ya da ba masigi world se yaw da ya da ne haina mind ni logje ko yam nungai je za aduga makha tarak pasdi akoi ozana su khara panbi gre film se makhal mayam ama layena the art film haiba ma su laire commercial film haiba ma su laire si anigi magi khena ba se kayam yam khenai haiba si su sa ozana kitang thambiramo adune ham da ko akoi gi commercial city mayam pamna ba hai tare ko magi kare hai tare
classism kamu khara apai critic khara classism haya bagi commercial channel batha khara dum lai ba habidi isam samna haya bada khoi magi structure ama lai khalse ko dramatic structure se lo doine beginning ama lai ni middle la kani middle la kana moi matuda crisis me am la kani crisis la kana character na traga magi socially na traga politically na crisis me am la kani crisis to la kanda magi climax la climax la denouncement la ani kan haraga haiba faces my conflict me am to la kanda matuda based to films na all over the world chana dum to we ko maramdi maduna muk kamai ga lam ding matungina khitang su khena raga emotion me am thomjan ba hai tare ko habdi emotion si ku kap sounding ba tukcha ba hangoi ba haina da ba funing ba adagi thuk law ba sigi sigi kana khoi gi watch check ga chethar ga yeng haina da leina amaina mu da lai ba emotion jing se me am jing se da sanaba film hai tare ko aduna khoi gi film kara da henjen basu henjen na melom ta doine ko henjen basu yahan babok tu gi chang gi matu henjen doine ko babok si kara ho ya gre kai se babun si gi film ma babo yeng driba jaga am da kem ta na to film ma just ka pa ta mu pung du ngai ne ba hai tare ko ade ai ta di aduga mi du na babok tu na hai bi group ma le ren khal se ko moina expose to gi ba moina khang ba atraga moina uhiba tagiba mayam du film duga mai lenana ta sama kanda madu ula kanda ma nyai jadoi ne ba suang khang da pot ama pusla kanda di khangoi de ne ba film su du kamu nyai ni adubu aina film uraba kambu mana entertain to ge haita di akoina moi da pi ga da visual block mem jing se wari li do se ma ga hana una khraba khangda khraba mon da familiar oiba poto urakanda maga film du maga mai lena doine film ma yemo tam da salu yemo tam da film se ai ge mari bra lena doine adu ga society mai len doine film du na ai dune adagi character sin dune ma pulla kanda nungai jaba ai moment ro kan film ma se moment ro kan nungai doine ai ge mai da ai moment to do ba kano ama pot ama ka pon katam da dei test lai ro samna hai ba da india gi natra ko ya ha matam da ai se natraga khungangda leiba nupi mana kesa tapcha le na sahar gi nupa ma la nganda smara ga ta ina khumbe konde pe ma do khungam nupi si phasai ne ka hara kanda ramaina khoi gi keno ma leidene ko attachment ma leidene ko wari do de khamba thoi bi gi khoi su khamba thoi bi tradition am se leidene ko na som da na slide nupa aduna khoi gi ina khobi keno gi thowi ma anu pi ga dun shin do ne ba adu ge mindset se leidana adu badagi hongdo ko se ba ngam de maram di babo ka attachment to hokanda madu gi bracket manung du da wari se napa kanda ase hai du ne adu di adu ga hujing da bo akhoi gi keno rom da chatle commercial se akhoi gi khara henjin rom da chatle ka hai sound indian se amna khayam jan film se mayam se amna exposure se am phangeng khalase sound jan film jam yeng khalase da korean film jam yeng khalase madu gi moi da leiba chang do hai tara emotion gi chang do ado khoi bhabok se ge attachment am leira bane ba adu mai adu chang do yogdra gi je moi nuai tem hai du ne ana bhabok ki exposure se chang important ne ba bagi familiarity blocks of family bi mai to na film se khoi gi art film dal aga di mo different way gi ba ko na sai hai jabu ki me amna pamna ba adum hollywood wagera bollywood wagera matam gi matungina magi leng da ba khar khadi khong ni ko adu su madu ore da su madu da amna sana khot maduna tawra gi bahu su gyan tar oi dine ba sai ne beginning middle end kai do khoi ni ga mathok mang ona da plus wagela ko tawra gi adu da haina da ba mi di gyan tar oi dine adu western chokhat pa matam da di film gi theory ga loina na film yeng pa kamu da di amaina ga khara sana ka da nungai du ne form se ga sana ga mai structure ga sana ga nungai du ne aduna tana sadharan kamu jam luye ba commercial namu jam line ju lo ya de lo na lu ma tane ba moisu babona kai pam si haraga henan musi ata ba duga mu anu botte su pina hona ba am to goine ba ko aduna khoi gi huji kantara kain tamam phau se ko moi gi kare hai ta hana le ram bodu da mu tes anu bom pina hona rei ne ba ko ona tana hekta yam ti mong taram ni gaina bhabuk na khang da boran pisul ya de ba hekta america da thina phau re na traga america di kharabu khoi nak ri hollywood jeng bagi ata ko lam ma ha se ba ma yam ti phau re ga ha ba khoi jeng mo tan gyan tar ro ba commercial wa ga su ko al main to da ma kenogi art film na kamai tro ke da khoi gi history miriam lai re ko commercial som lai ga art film da su sai ge hai ki do painting di la ki ba de som da na realistic film ma khoi film asidi atopa nangi jina chawkhal su gadget sin akai be pi da ba ki do gi no kunsi si di khoi gi films in ke do gi sanabi do no live as it is adum namo
ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯚꯟ ꯁꯒꯣꯜꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯁꯨ ꯃꯥ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯦꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯅꯪꯒꯤ ꯒꯦꯖꯦꯠꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯨ ꯁꯪꯕꯤꯅꯨꯗꯤ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯤꯜꯝ ꯈꯪꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯤꯜꯝꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯁꯤꯜꯂ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯀꯂꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯛꯆꯤꯜꯂ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯗꯝꯗ ꯐꯤल्मꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ एडिटिंग सानब को अदगी मागी वखलोन साइकोनालाइटिकल अगी मनुंग वखल पुथोकान मधुदो सानब को अदुमाइना अदगी ngasai एजुकेशन की कामु अमु लाखेनो सोशलिस्ट कामु फेमिनिस्ट की मता नैनरग नुपीसी सैथारग नैनब अदुमाइना मखन की मागी आर्ट ओइगरा मागी सब्जेक्ट ओइगरा खेनब मोंगदा लाखरकान को अदुमाइना नमक फिल्म फॉर्म दनी खंग स्टाइलिंग सानब मैम लेग्रे को अदुमाइना आर्ट फिल्म ने हाइबसु यायबको अदु कमर्शियल हारगदी अखोगी मैमना यंगरिब फिल्म हाइ तारे को होल के तोइन तौरिबा हॉलीवुड एगरा अदगी बॉलीवुड पु एगरा इवन जापानीज को एगरा मागी लमगी अखोगी कॉमन पीपल हाइ तारे को मासेस फिल्म हाइ से मैम यंगनबसिम कमर्शियल हाइबो अदुबो आइना फिल्म में यंगे हारगदी कमर्शियल नत्रगा आर्ट नत्रगा हिरम एसिडी फेमिनिस्ट की नत्रगा सिदी होई एब्स्ट्रैक्ट नी नत्रगा नत्र सिदी साइको एनालिटिकल ऑफ फिल्म नी को अरमाइना खल्ल कांदा लोइना नसु अखोइना फिल्म येंग मतमदा अदुगी हिस्ट्री दुम खंगे ना आर्ट दुगी नत्रगा सी जापानीज न पुथोकनी जापानीज की करम फिल्म न नत्रगा सिदी चाइनीज की फिल्म नी चाइनीज की फिल्म नि मो पॉइंट तवी मो हिस्ट्री चरापम खंग कांदा दे मोई आर्ट मैम लोइनमक माना फिल्म पुथोकपा से इवन कमर्शियल होबसु मागी लेहाउद्रेब आर्ट कदी लो यारुक्तोइने अदुगा मुक आर्ट फिल्म दना मुक सब्जेक्ट को मानगदी अदुना मुक अदुदो फिलोसफी नत्रगा मै आर्ट उंगजलग फिल्म नमबसु यायब अरमाइना अदु खर खंगगरी नुंगाइदोइने अना आइना फिल्म में येंदोइनी हार कांदा अखोगी आर्ट फिल्म दना नुंगाइतेसे कइनो हाय तमदा सागी आइना सागी फैमिलियर ओइबो नत्तबदो अदुना नुंगाइतेने अ फैमिलियर हन गाइतादी अइना अदुगी केनोदो लेसे एक्सपोजर याम फनें खलसेबको आर्ट फिल्म से डिफरेंट मखन की फिल्म याम सैना लोइना नैनारे खंग येंगे तादी पाबो खटपा तौदगी फैमिलियर रेन खलेबा अदगी चाइनीज को एग्जांपल ने को अदु माई हिस्ट्री तो खंग कांदा दे माई फिल्म पुथोइ कान खंग कांदा नुंगाइदोनेबा अदगी इवन गोंगली नि कुमे कान खलसेबको असदे तादी गोंगली से करम खंग संफजमनु पिनी का हागा माई ब्रदर खंग गरी अमके नुंगाइदोनेबा कोने स्माइना होय मणिपुर दसु माने अदुनी अदानी अंत हिंदी दसु शाहरुख खान का माई अंत हेन कुमना खंग काना माई हेन खंगिना खंग फिल्म ये कादा हेन नुंगाइबम पोइदने को अना गोकुल की यें खलसे गोकुल की मागी लाइफ हिस्ट्री अदगी मागी मनुंगी फैमिली मरम खंग कांदागा नोंग याम नकनब दong तोइदना ओइतादी फिल्म दो हेन मुक नुंगाइदना अमाइ तोनो चप मानेबा आर्ट फिल्म दसु अखोइना चुमना सुम लेरकांदा स्कैम खंग साधारण होइना आई कमर्शियल फिल्म से एक्सपोजर तोबैना दु येंदु नुंगाइ होय अमाइना फिल्म से केम नते अखोइगी आइना फैमिलियर ओइबा पोटो अदु मो चंगेबा आइना फैमिलियर ओइनो होनबा मा नत्रगा पोटना यामना संतोकन फैमिली ओहेनबा अदुना कई जगह तागे हम तो फिल्म चकट पाइ से होइगी एजुकेशन की करिकुलम द फिल्म दगाटा हाइसे नाहवाई ने हाइबदो नाहवाई की दी एक होल प्रिपिक थलमे हाइदो फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने लरोमेबा आर्ट फिल्म से और मदु खंगदब होनरे नेबा खंगा कांदा खितंग खंग कांदा मान नुंगाइ जेबदगी होइगी साइगी इंटेलेक्चुअल माइ बोदो इंटेलेक्चुअली याबा कामुदो यें कांदा मा चाथुकचरी नेबा को अदुगी दु हुजिकती अदु हंधरेबा मोबाइल थलकपदी मो येनिंग अदु मोबाइल येंग मदम से अदुमाइना इंटेलेक्चुअल फिल्म से येंग दे हाइबदी वास ओइना खंग कांदा आर्ट मखल खंग कांदा नुंगाइ बम थोइदना को अखोइना हुजिक मणिपुर की खोंजोम प्रभा हाइसे को नत्रगा अखोइगी मोरांग प्रभा हाइसे मोरांग प्रभा फजना ओजना बन साइ मोरांग प्रभा से कइनो फजना खंग कांदा न मोरांग प्रभा दु तारगा येंदोइने नुंगाइ दुइने बो अरमाइना अखोइ सुमांग ला येंदोइने हारगा मोरांग प्रभा तंग तंग नुंगाइ रोयबा आमदि एकदम अखोइगी सुमांग ला की मचन को मेलोड्रामा अदगी स्टाइलाइज्ड ओबा केनो दुना होय मोरांग प्रभा स्टाइलाइजेशन यादो तासु हाइबदिना इमोशनली नंगी सुमांग ला म येंगदी नंगी माइंडसेट ता सुमाइन तोगदमनी लेदना को ओजा केनो नंगा सुमाइन ngang तोइनी
adagi ama sa phagi torok toini ka nang go kan khan ba me khoi singa kap toini ka na ko bi sabi ni torok kan din di man thro tin ka khan bo kal ma chala kan da morang proba du smang la ne putho kan din morang proba du sung ngai ro ba du morang proba se kai no on khan kan da na morang proba gi mong si khang kan da ta di madu yeng ma ta dang morang proba gi ngai no khang doi ne ba adu ko cham ma ne ba ko ana film do aina karino khang kan da kan khang amai kan khang da na di khangwam di ka tar hai tare ko aina yeng doi si kai no art film yeng doi ne ai di ai smai to na nungai film di wakhan khal laga ta kap dam ni no dam ni lar dam ni emotion sana ba do na si lu di lu gre ko ana bu ko ki keno sina intellectual way se kai no feel da kitang fa mai tem hai ro ba mai tem nang khuduk to da nang kap tab di ai nungai to di feel to nang feeling to nang jum da puro dum chatui ne adang koina ning sing ga so nang feel da dum dai ne adang ha ki entertainment ne kap tho ko la tho ba ta ga pena no ba mang hi ya ba ko adang ha ni sing ga bu di hoi na khai fa ki ding go pu ya ba ta su hai gi wakal manung da kanjan ba kan hai tare ko ai su ai su kanjan jarage na ai offer to di da ka tai ko ai kanjan jarage ai intellectual ni yeng jarage hai bi ai preparation nam chang ko adu ga di film da dum yam da kan ro da ngai thi mane de film ma angang du nung si ba ai mun si smai thok ma le ka ha ga adum feeling ga adum lei du ne ba pun si ju dum ka ro ga classic one film dum lei ne film ma am na mon internet do film am da ka ro kan da sum film leng da ne holi ne ba ar mai na commercial amsung art hai se kem to na te hai tare ko ama da familiar oi ba ai familiar oi ba pot digi wa ne ba ai am se ai familiar oi pot da pek tra ga di art khana wani na zana nga sai degi jonar me amagi macha khai khaina yam phajana thambiri marik chum chumna adu matam sida khoi na mu karingba mamu ningsing jari sina khoi gi 1978 ki matam sida John William gi science fiction Star War haibase release tawgiba matam ne azaida akhoi huji ki trend siga matam dugi science fiction gi trend siga matau karam na yengba yagyo za aseng bodi Hollywood ki film gi kano se naina bam change ba ko science fiction ka la ko se science fiction si wari si kamain to ge ha matam da akhoi gi film se magic ni na ko magic ni madam di adum bagi magic ki style si akhoi gi kano to da walking in the moon kind of ko pang no moon hai ba hai man Zeus Milas ko Milas na magical film metal ko ma se ko yang ngai ho matam da ni ko akhoi tha si da kano se pai raga the khoi gi kano se rocket se pai raga tha da chang ga da ko hai se black and white ki mani 1913 wari wang din ko 1620 wang din oi jo ada rong ni ko sa da ya do ko re amaina just na se kumaina magical film number hai tare ko film se magic oin on ba kamu se si hoji internet ga ma gi viral go orim ne mana mi se bakan makoi mu chum han ba de kan to hom ba nga am sana ni ko uri ko main mana han ba hoji ki trip to the moon hai bisina magi khoi gi science fiction gi hai tare ko science fiction gi adum ba film ni kaina su ngang nei ba ade ma film se magical hai ne tha chat pa jil wore tha chat ni wari tha du khoi gi kano bullet amana ga kano to ne ba ko yim chen ba yim ga mai poster gi am le ne ko alman chum chathara ko china mathang khoi gi history is important khale ba ko history important khale si kari gi no hai matam da khoi gi war gi first world war fa ko second world war gi mamang sai sida di khoi gi films sin se khoina khoi film hai Hollywood kan khangai ne ko hai di foreign films Hollywood kan ne matam dura di France ki film am paro me adagi kenogi Italian film am paro me German films am paro me adu kisu khai Hollywood na dominate to na te ba khoi manipur film theng na lakhi bagi khoina khalam badi ai ko keno ne na film foreign film hai ta Hollywood ka ne mo shi alo paro me ne ba ko tam si de ko Japanese job khale ne ba ko matam Godzilla ka jam ko ne eno ga khoi gi animation gi ke se anime ga ne jam paro ne ko mo makan taste to ko bagi bari jib sang re ko armai to na America sina kenogi first second world war ani sina moni mate am pang re ko second world war di hoi hoji ki loi mai thi re ko France mai jai thare Italy ga se new realism ga tholai si studio de ke chakhol am se loi na toi hi bidi mang hi bidi paisa na na le tab de ki rosto matak ka samakan da jor ano go thoi ne ko angi realism de su new realism ka se no realism style ne ka na thok se na phau ne ko mai to jam kui ko te ko
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯃꯃꯤꯗꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗꯤ ꯖꯣꯔꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯝꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯣꯂꯤꯋꯨꯗꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯊꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯤꯡꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯤꯄꯟꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨ ꯏꯀꯅꯃꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯏꯀꯅꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯖꯥꯇꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯅꯝꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯇꯩꯅ ꯎꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯐꯤꯛꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯖꯣꯔꯁꯦ ꯑꯇꯩꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯁꯨ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯖꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯁꯨ ꯀꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯝꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯜꯂꯤ ꯖꯔꯃꯟ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯋꯥꯔ ꯄꯤꯛꯆꯔꯒ ꯖꯔꯃꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯎꯔꯛꯏꯅ ꯖꯄꯅꯤꯁꯁꯦ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯛꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯂꯤꯋꯨꯗ ꯐꯤल्म ꯌꯦꯡꯕꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯔꯃꯟꯒꯤ ꯐꯤल्म ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯌꯦꯡꯉꯝꯃꯣꯕ ꯖꯔꯃꯟꯁꯦ ꯍꯦꯔꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯍꯤꯠꯂꯔꯒꯁꯦ ꯍꯦꯔꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅꯤ ꯁꯣꯜꯖꯔꯒꯁꯦ ꯕꯦꯠꯀ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯂꯤꯋꯨꯗꯇ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯅꯦ ꯀꯩꯔꯝ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯅꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯐꯤꯜꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯐꯤꯛꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯖꯣꯔ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯏꯇꯂꯤꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯧꯏ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦꯀꯣ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯧꯏ ꯏꯇꯂꯤꯗ ꯍꯧꯒꯁꯨ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯆꯠꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯇꯦꯛꯁꯥꯁꯇ ꯀꯩꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤꯁꯤ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯈꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯐꯤꯛꯁꯟꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯐꯤꯛꯁꯟꯅꯤꯀோ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯐꯤꯛꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯔ ꯃꯇꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯁꯥꯗ ꯌꯦꯡꯍꯧꯀꯣ ꯊꯤ ꯐꯥꯎꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯖꯔ ꯕꯤꯝꯒꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤꯗꯣ ꯁꯥꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯁꯔꯁꯅꯤꯀꯣ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯀ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯀ ꯈꯦꯠꯅꯩꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯕꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ तसेंनो ओइथोकपा वाखलोमदा ओइना बेस तोएबा अखोइगिना लाइनि थाजनबा अमादा चंगिदना अदुगि फिलोसफी खेनबसु म्याम फिल्म सुले ममी तादोइनिको अदुना अमेरिका गिसु बखोइना साइंस फिक्शन सि थोकपा याइ थोकतबा याइ काइन हाइ पुरा नैनर का रिसर्च म्याम तोर मतुंगदा स्टार वार्स से तोमतमदा एडवांस ओए रमदे अदुदा हेना कन्ना थिजलगा अदु मोइगी लमदसु एडवांस ओइ लेरबनिना अदु चांस लॉक्शन खरगा हाइ तारेको अरमाइ तना साइंस फिक्शन थोकरिनेबा साइंस फिक्शन मखन मखन गी कोइना सबमेरिन की वारी सबमेरिन मनुंग लेबे वारी को अदैदी अनोबा अखोइगी मी केनो अमाइना हॉलीवुड की डिफरेंट ओइना हॉलीवुड से अमाइ तो फाउइदनको हुजिकी नंग कैप्टन अमेरिका का हाइरो दुगा हॉलीवुड से अखोइगी हॉलीवुड की फिल्म से खाइना अदने ओजा अंग लाक्सनिंग से अखोइ मार्वल सीरीज तसु लैरिबे थोकलैबा मयाम सिंग कैप्टन अमेरिका बो हाइरो आयरन मैन बो हाइरो हुजिक मतम की अंगांग सिंसनदी याम हुजिक मतम की जनरेशन सिनदी तौरीबा मौंग मतौदो याम पामजना येंगेबको अदो सिगे मतांगसददी ओजाना थंबिनिंगबदो अदुने असै फेबिलिटी ओइ भाइसे सपोज मीडिया की हाइप अप चंगेबको अदे मार्वल से नंग साइ अखोइना केनोगे गोकुल के नंग यामना हेना नक्सना बंदा येंगैगा हाइदो फिल्म फैमिली खंगा देमा तो तारिको एसना ngasa luhongboga yam tari ngara lai kana horen film yeng to da haइबे नुंगाइ दोइनेको अमाइ तौदना मागी मार्वल की हाई दे मोई जनरेशन से यंग जनरेशन ट्रेन अमा हाइसे कल्चर की केनो हाइसे को होइगी कल्चर स्टडीज के हम लाग नैना का नुंगाइ तो मुसुम से को हाइबदी मागी ट्रेन मतलब की ट्रेन अमा लाखिदना और मोई ट्रेन से एक ट्रेन नि हाइबगी फुमजल तोइनेबा अदर अंगांग से फैमिली कांद यिंग दोइनेबा अदो नंगी मार्वल दो फरा हाइ सामने इंटेलेक्चुअल फरा मोइजसनु ने याम थिना इंटेलेक्चुअल ओइबो नुपा मा हाइसे कॉलेज ओजा राना तो यूनिवर्सिटी ओजा का हागंदा मादु मा यिंग नुंगाइ गदराबा अदुइ मतंग नुंगाइ हाइ नुंगाइ तो से को अदो माने हम खंगतने मार्वल सिनी अखोइगी हॉलीवुड की फिल्म सिदी अखोइगी सिगी माइ चटने बिसिम तोवी हेरो से कनन बकन पृथ्वी से सेप तोबा खोटपा अदगिरी मागी स्पाइडरमैन के सिनी इमेजिनेशन को माइन तोटा दी हेरो सी अदुगी हेरो कल्चर मन लेनी सुपरमैन का से कल्चर नी कैप्टन मा थोड़ा यदि सुमन सिंह फुनहान बेगी नुंगाइ वो नमे नुंगाइ बा अदुगी वर्ल्ड द यामना फेमिलियर ओइने होना इने को मार्केट के ट्रेंड ना और अंगांग सिने मास फैमिली ओइ खरे खुद ओइ खरे गदि नुंगाइ ना अदु अखोइगी कोरियन ट्रेंड से थोम दिन खलसेबा हुजिक कोरिया दा याम अखोइगी मी मैम फैमिली ओइसे केसु ओरमोयबा कोरिया की चिंजा का चानरी दनको अदु मतम अमदा होय अदु अखोइगी
magi domination tawna ba lam duno di lu khona rin ko culture domination adagi magi market base ngate ni ko amaina akoi gi su like phabana tak like thiba hai gadra like phabo is different do state phabni ko amaina ga train ma la su mai su maram lai la ke ko amaina akoi gi train si lag na ba lu khona rin ne ba amaina tawna nga sai gi pa hanjala abada familiar oi ba pot amma ma dai na nungai je bodo adune ba amaina si ki angang sing sinu su aduga marom orina Hollywood nasu atine to ngam moi da ba adagi akoi su power mani sur power hani ut na ko amaina dum Hollywood film di bravo yaw hai tare ko magi independence day way gara adagi anything akoi si world sigi akoi si power ni have se when a film da su barabar reflect hoya ba aduga film sina achoba khula ya moi su sine ya ba ramji mayam sing se panghan ba habli min wai tre ko habli pitri de le ba different moi gi kano mayam sing se miyo mayam sing se different community le ba different ethnic group mayam le sing sta america sakut bani ko hai se moi sino ada bravo na ko ne aduna india gi film moi na anbi matam da samu tong bo pat pa mantra jantra ko bo na ulakane ma to se hai ne armaina have the mi atai si chakotam ni ko chakotam ni ko hai bagi moi mamin ta handui ne amaina moina film na dominate to rise ke no da ngai entertainment to do so moi family su othok kan da entertainment to ni na moi sun ga khring bi yeng na india ka ta ne ba maroina Hollywood na domination phang di se ko atai lam de ngai gi war gi matam se de moi domination loi to ne ona ngai atopa wari gam de hai ke ne ba Japanese na madu command control to no khona rak ba adu reverse to no khona ba Hollywood na suppose hana 20% Hollywood leiba aduga mai lam gi duna ada kano du sahara German du sahara France du sahara ko Britain du sahara 80% moi lam gi local film gi industry na pujaram base war gi matung da di kamai tor ke da tam na ko van kano do bog da khoi gi Asian countries ho do ko China da Japan do ho ko ari Hong Kong ase kano na 80% sin moi no re ne ba hana 80% local gi film gi culture le rambo moigi box office collection da 80% local gi film rambo do Hollywood no बहुत sin ne so magi development me am tam pam nan kan degi amaina market war am ne ba solding ai da man changhal le ga thom ri ne ba na ga de amaina magi do reverse to no hona da Japan na su Hong Kong na su degi ma mai lam kan hona ba India ri thok de na India ri Bollywood che dum pam le gi de na koi Manipur da su Hollywood tu kano again to de na kano gi infal to kiska de gi mini friends ko khara na to de na asa da kha to mi na kha to ado kha hai da gi ba to de na maina India da di mana Hollywood ki influence to lak ta bagi ne ba lak ado atai Spider-Man ke adu gi changtim lai ri ba adu khoi gi major city da hai tare ko adu ji chakhot pani na hen sung lai na adu major city khoi na Bombay le ngai da de ki khoi gi kano gi Kolkata gumba hai tare ko city bridge sing de mo adu gi train do mo pam se ko western train sem pam se ne ko western train pam ne madu yeng ga de khoi chakhot pani kai khanje doi ne ko adu film ni yeng he kai nungai je doi ne ba suma ma me am lai re ko aduna ma gi science fiction ke anon te lam su loi nam na ri ni adu kano hena magi film de hena thadaraga American pesa sam thadaraga market to once out from thad budget sam thadanga me science fiction budget to sam depend to with ne maina domination gi pa da mo oi ne khanje zana yamna marik chum na su thambiri ado sidai is the film ama ga adagi film se ga literature ga se yamna tana thana ba ya da mari ama oi gadra natraga na literature yaudra so film se adum sagat pa ya gadra ha ba du su katang thambiram literature yam bhaso gra ko film se tholo tinga film se yamna nova art amni ko duga khoina narrative art hairo natraga nang performing art hairo natraga storytelling hairo ko ado khoi gi literature sidi thaina khoi khang pa degi tum la na folk tradition degi horaga khoi gi poetry degi su ama Victorian poetry Elizabethan poetry degi my literature se western gi su literature America gi su literature degi khoi gi Japanese gi su literature Chinese gi su literature akoi su literature Manipur gi su lo ma Indian gi su literature lo le na ko mitagi hola so anmai to duna film da su literature gi hoi mangi chana pathang wang sang loi to khro ko adu literature is hoi gi maruina adaptation che ko hai di magi poetry gi su tongan ba mahau lai jai so story se pa mahau lai jai adu novel se pa ma pa tongan mahau lai jai na ko armaina
drama su literature chingdu ni ko drama da su adaptation nam te ko maina ai khoi gi film da su adaptation nam rei na ko award ko pi da su adaptation la atraga just madudi original nangi warira kai le ko maina literature ga film ga si tatna thana bi ado mari yam dum lai maram di art amani ni ko extension literature gi extension amani di hai bi jai ko film si film si literature gi extension ni hai bada di khara di lalo aduga literature si film gi extension have de khara di lan gane ba ko khara muk mana hana leirama ga khara hena mana bahasa di oi re ba ko mai kharan chet kharan kana hai ta ra adu ani si am nak nei hai si aduga muk am lureis na literature am power po che suppose for instance khoina keno ma hai se ba ko afawa novel ma hai se ba ko adu faw gi se film na mukta hanba waba msule ba alam di literature se di nangi imagination ma galoina na film se na muk loi utho puni na imagination khara ta basu ya imagination yaw zini ko ata su literature da di amuk masai gi bhabok tuna to pari ba reader tuna manung junction doi ne ba junction laga character ko ma chana sana tuna ma oi gre ko masai gi film ngi film mana gre ko family zone aba family zone dur pro ne ba masai gi novel se ai gi family zone da pusala kanda masai gi imagination da wari ma do ulap to ne ba amai to na yam da fog ba imagination do visually oina di visually oina ba is di practical ulap to ina amai na fast oina wakan na lam phang do ma ama film na utpa ngamak ta matam or pusi ai ba amai na ayam fail oi gale ko ayam hai tare ko adubu akoi gi kano gi history da american gi history da hollywood gi history da Michael Mitchell gi kano se Gone with the Wind se ko Gone with the Wind se di literature da some power novel da some power aduga keno da some power cinema da some power amadi oi ge ba to ayam badi oi de ba ko aduga Romeo Juliet kumba ko gi classical oi na different adaptation to ra kan da so power de power ba aduga generally drama da power da aduga poetry na mukata art gum chang rani ko poetry adaptation to se adu maina ma gi imagination du be khetang ni wai adu ma si yamna mari am leine ni ko literature yaw film to se to wa ni ko literature khang ba mina aduga ko gi dialogue india da di dialogue writer kai leine ko maina literature da hirak pa mi sing sina film hirak pa matam da di oi ko gi day to day life ki keno gi pura keno da ngau ba realism the ngausa ba kambu gi na ma oi gre ko adubu khara dramatize ka to ba adegi babu no haina ga sin ba sidadi literature kha kambu sina wan sanga adegi so ko to ko degi moin hena sini ne ko ba hi keno hai ta de film industry hai ta sini ko tasin hai ga de shagi commercial gi to bu sine ba hingan ba sine ko adumba khara khangwa mi sina di hena odu jangla ka ta no hindi film gi nang guljar hoi adegi nangi abas hoi mam sangchila ise adi poet kumba kai gumma ma'am sana isai da bu ire na traga khoi gi keno da bu wari da bu ire dialogue da bu ire moi sing na khra he na khoi gi ma'am pam nei na ma'am nungai bom poi na adai he dai amuk khoi commercial da di moi na ngang hi bo dialogue ka do ekta ma'am sana ekta hanna ga tana da na hanna haina da na ko na lei na maina literature da he na inclined to mi sing su som da he na kano nungai na bagi masa ko moi he na phange na khade ko aur manipur su akoi gi ngarang han ye ko literature ga bari kyam lai na ke se ko brojen regul hongba literature ni novel ni aduga kano su drama dai ni matam manipur drama dai ni tithar jatra adrigi ni ko adagi amuk familiar or pa se hujik adu me am do tithar jatra du natraga brojen regul hongba du yang kaina tamdraga su hujik madhavi se am tammi dan ko madhavi se am tammi university kan su tamgalai awna nahan sahi kunipan gi matung da tamkale ha se familiar oi hai ni ko sahi kunipan gi matung da tawma tam hol du ni pick thanda dum yenge ata de literature su important noi ba asina film da su influence people ya ba som da madu da hena familiar oi mina sum jing ja ba amaina ani se kanu oina koi gi kai hai ta yam chok tok sauna yemo tam da su mai lena ba ado kupthana yang kan da su literature oina literature am political oi ba ma da am skill oi mi do film da su ma gi film gi wari rak ko ko da important work ba ado maina adu ma even direction da su literature kamu na tok mana hena ma gi presentation do kara wanghala kani ha ta ko maina gi
important way to see Ozana akhoi literature ma di film gi relation ma gi lainari ba mari sigi matang da yam mari chumna thambigre ado makha tarak pasidi Ozana as a filmmaker ama oina ai bagi lambi sida habidi literature gi lambi sida amu matau karam na changbi reino samna haibada khoina Ozana yamna awang batha ki national award hairaga swarna kamal award se phangbikhre atopa mayam cinema atopa mayam ama nambi graba matung duda only matam gi Manipur se khatang khak lokhat piraga Ozana ibiru ri se karamba wakhalon dagi ibiru bana mase sor na pirak pai tare ko so na pirak pase kari gi no ham tamda ai exercise na sa hygiene ko exercise is da Bombay se da khoi gi ai ga tamina ba hai tare ko ki film production course ko media arts ba hai ko sidai sida aesthetic arts ko sidai sida tamina imana ba ma Manipur ko ke na ma lai ko ma lai sida ma se cameraman ne matam du cameraman roi ko Bollywood ki camera khandam na ko ta na ma serial ko ba adagi matam do in Mumbai ga na khoi cable in Mumbai se India ga han mo ko ngani ko adu gi ga adagi kana star TV thol tangai ri adu ga matam du da khoi MTV ke thol tangai ri ko amaina V channel nam le me ko amaina mo sing gi ma si keno ga cameraman ko oidna le pa ne ma ne ban sila kanda ma khoi ko ke ne yam ntena ko mes ko ma na adi bani sila kanda adi kamai to sige documentary nam si ka hai kanda kamai ma kan documentary nam si ge hai ta e khara lai ga do nuai ga do yeng ta ko hing matle eta di Manipur gi ahan ba film si matang Manipur wai ra do si nam si matang si da koi mi ama kano nam si ya ga yeng si ka ha ga koi na interview to ga ha na ga chat le ko ya ga ka kama interesting go film la kai na ka amai to na documentary oina nam gani na koi gi pamung karam sam pamung karam man mon che ma hingi bo matam da ma wai cha ba gi han ga interesting go be to adai di sidam documentary nam zabne bai lai ini kai kem le japote ko adai di kamai to ge da si film tamok da kon yaw to me am sule yabo ko on matam dai nupi si page to re yabo ko ai manaw do hangre adiga ai documentary scene lotion mangam dre shooting di lore kan da ko adai da ko pon ko suman matam mani ko mata na puthoe adai di kano nam khare national walk phangre kai to yabo ko adu dai sum ka hai ta film do makha do chatha ki dre yabo ko tan bola koi ke lo gre ko adai dai ko nupi ki page to ko sam da di angang pikuni na mai page ai du inare man chali khudung inare even ma synopsis thagat pa adagi whole process e inare hai jare ko hai adagi mana silsara to ne ko ai mana class manung da to ga presentation pi me am sai pham ma ye ko le to informal le ko ai da di whole process to aina observer mo in hai tare ko ai kano to le re ba di mana hai ra ko lo kai type ka to ni ko DTP to ni ko mana pa si ro ni ta ai su kai hai tare involvement ba to ni na nungai ba am ta research ki nungai ba world am le me ko khoi khang da hai tare khang da ba documentary ki am khau di mane ko ta su ham kopsala kan da methodology kai no ka hai kan da lai email ki masak si adai da mo lyric si iba matam sida akoina filmmaker kamuna iba hai tare ko research based ba koi gande ba habri akoina pamjaba akoina khanjaba akoi philosophy akoi idea ka le ba aru research based ke iraga di amok magi keno me am reference me am lo to ne reference ka mai idoino adum ko mai quote to doino adai dia ina keno me am si akoi gi different ideologies ka mai idoino adai magi keno ma hana karma wakhanda question si ka mai set to doino mai method mai am le gre to na adu method to am chumna taro kan da afu oidoine ba adu lai khali thina gre adu mai na kan na taro ngai to da ai ta di matam ge Manipur ye na interview lo me am si masi su lai ka me iwe yai kai ne khan gi ne ko adu man da lai Manipur cinema world of its warlana world of its own na mai ire ko abi akoi matam da Manipur cinema gi phakchi thrakmo matam sida kamai toroga phani kai forum masa khara to gi ba forum sing sida base toroga mana harami mana adu harami tung ina mi su khai kai na ga khoi ke no ne ba ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯕꯦꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯜ ꯃꯦꯊꯣꯗꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯣ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯅꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯇꯤ ꯈꯔ ꯁꯦꯟꯇꯤꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯚꯣꯖꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤꯒ ꯏꯈꯤꯕ ꯚꯣꯖꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯤ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯩꯅꯩꯌꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯒꯦꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯜꯝꯗꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯈꯤꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯍꯣꯏꯅ ꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯀꯣ ꯏꯕꯤꯔꯒꯁꯨ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯕꯦꯁꯇꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ collection of short story not collection of magi writings mayamdu oigi pabun samsu igi asu magi point of view igi bako aina research based di aina daka tabra kaisum khanjaba wakhan ai khanlapuni ko lanbai lanbai ko pangmo khan ai tare ko aina research based oiraga simba manipuri simagi ma laibina ahanba manipuri film matang de idoina ai se khara consider tawbiragadra kayangasu khangi ko ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯤꯁꯔꯁꯁꯤ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯊ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯏꯟꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ exclusively nainaba natraga magi different approach na nainarappa adai film si nainarappa matamda hoi magi interview ke mayam lairaga su biyeng tonga tonga ma sa haijaba feminist na kamai urakpa marxist na kamai urakpa psychoanalytically nainaba ya bura dualism la yuna film ke theories mayam se hung nainare masai ge koi documentary da du yaru deni ko film ke theory mayam se nainang matamda akoina keno dagi yam phaba mana wikipedia gum nei tawba ya de kaino hoi oja sing du na lak tang lang thorei ni ko awai dati mogi yamna genuine like they pagadam ni kaisi tambil tamdu yaro ini ko keno yaro ini ko agi basic yaro ini ko amai su genuine ba like na thire gen me am like man koyang hangnare have the chatpa khotpa dai me am the connections me am tawre na ko physically internet te gi pago internet lor ga su karam ba genuine ojino kaina koina keno gi encyclopedia britannica kai ni na bi ai na ko american encyclopedia kai lo bi ai na ko adagi sam chamba just define to boy out poti low yan ko amai aduna ta ba tai myam sing sidi like tagi to godam na sociology de yam ba kai kai yam ga chi ni ko chi ra kan da ma gi film theory myam sa naina kan da ai gi naina ga da manipur mane ne shape amat la ya ko shape amat la kan da di aduna ma gi khoi gi review literature hai se ko review literature myam mai du mai de na myam du are ba library changna manipurian library chang am the thira matung da ai set ma idu chana ba torai ne ba chana ba toro kan da ma gi characteristic myam thokse rei ne ba adu panjalagan nei ne ba armain tawdana akoi gi filmmaker mu oiraga su matam da ma su phd ni taw ngai da isu atai tawbu ya ngai da adagi matam ma da yam chilame ko akoi gi commerce durasan gi keno se am kana tor me ba yam kana adu da documentary gum siam kan namjay ko akoi serial documentary commission program ana ko adugi marak si commission program si leita ba adagi som da soi phut yam thaba na tamni na hangmom tam hai tare ko hangmom tam su ekta para ko to ga like si executive ne ba aduga adu cannot su future is kana ka da khanbam di lei ko andi like am ta ngai so sa mo ngai se oda adi atai le oda ning na ta ba film se oda am engineering bom lei jo adi satra man ga aina maram marta ga sum class to chat le ko koi kan wasing da tamulan cha haina school ti mo tro modu da satra ma cha kan da koi lambi ga thena kan da osa ka ha ngai jom le ne ko es mo ji ko la cha ngai ja ne ko film number da ngai de ke na satra nungsiba de gi like da ai knowledge sam bitho kan ngai jo film do ta di ka ha like to su adu gi process to yog ne ha ta ko adu mata manipur khali se kai no ha adu kem na te adu bu lai phaba mana different hoi gi man am se nainer matam da ne matam manipur se yam thina intellectual kind of film mo
haitare ko aruga aina hajaba matam dugi intellectual oiba mi myam ju matam mani bhop torom ya ba mi mam se pura intellectual ne ba hai sini British ki film style adi matam to British ki realism le rame ba ko adumba British realism ki film si yeng British ki drama si yeng pusla ga ran thatan to me ba armaina angry young man ge se ko ge mitab sin mo andagi manipur gi ko zabir ba mun sai ba no pa sai se si angry young man re me ko ya South India gi di mo ang di to we ai ko adi do ko khang po te na ko york te na ko di film ri york to ni na ko amai to na akoi na halam du di no ai sa ba mo kai di lai no kai am TV ki masama oiduni ko kai de lai no kai na de moi gi edan theater ka music karum karum mon se yaw moment se kanano directors ne kanano writers ne kanano ade moi chana ba place ni sin kai no ka ga moi sobina me ando pakalak to ni ko era moi se pong ge sobina me ama ta di moi ni kai harami moi gi interview ka ma harami moi ka mai I kai no ko ta di si mana ba de possibility si moi di amba keno gi drawing room gi keno se place am toromi kai no ko just up ki mun kai to mi ko ta di adum ta di karam manipur chana mana de kan ai toromi no ka ed British time to amana lock to kan da di moi source edu ta di moi si wakhalon si thene ki moi si toini kai na khala kan da maina matang manipur sum putho ga nai na ba da nungai bo ram ko any film am pick up to rain khala se ko hoi madu gi su different magi nai na ba yaram doi ni ko naina doi ni ko oita su naina ba gi level am lai da nungai ba film se kai no art se kai no ai ta di the quality of thought never the quality of thought and how it's being processed have the any art se ai gi quality du ne aina khanja ba ai gi wakhalon adu aina ai gi media da ai gi medium du puthok se ba ne ba adu mayam khali se sma quality lai hai du ne ba mai tok na matang manipur se different magi academically naina matam da degi magi keno mayam ga theory mayam naina matam da ma process mayam naina matam da adai matam de society ki maram da kupta ga naina khlak bi politically naina musum yaram bi culturally naina musum yaram bi so different angle mayam de naina ko ek naina ba yaram ko responsibility am ko loin mo torom do adai de amuk manipur manamni ha the Bengali culture da Bengali lo namini ko moi se surrender torom de ba manipur gi ada namini ko Yangkok punam khana ba adagi manipur gi pot macam Bengal da salaga nam Bengal salaga Kolkata namine ko mo studio da or adagi aduda phim to pham pote ba adu me amsi moina ga flight ga pura ga madu yaw no khona ba manipur ge sense me yaw no khona ba aduga film da sum mami ta no khona ba wang sa dei kai dei gi adagi Bengal keno gi Hindi film ba na ka thangala ngang do na bi se lumi to ga tam ngang ba adu bagi different culture gi oi ba hai ni different political society gi koi gi tradition se da loina touch to culture da na ba traditional ta different magi hygiene angle khuding mak da tastor mo kanda this film is something tholok wane ba but manipur si hoi akhoi na hai tare ko hoi mayam na yam ka hin na film oiram de hoi kasen hai gade matam manipur se just akhoi gi entertainment gi film mani kai sum khanara me adu akhoi na nainaru kanda yam ka hin responsible film mo oiram ba hoi film gi generally film da so film loi talk ro ji kin culture gi politics gi economics gi loi talk ro ba as a film art abo ina film aesthetic mo ina nematam da su khoi gi sai gi yaujar ga su realism da am hai realistic gi oina pra nang art film ha to amaina pra realistic ta ma odra ga su realism di oigadmi ni ko film si kaina khanje bagi wakhalo mami taram ne adu ko su nei ne khalai ne adu ko mai nei ni in high ni ke no realism si characteristics si ni ani matam si lo yaw ni si to ni amaina sum nei na bodo adu sum discovering sum nei na thok bodo nungai sum nungai bodo nungai pa bodo su chat le wai nungai haldi sum step by step sum khoi sum kera su ka khoi mon tar bodo adu ka familiar have do ko familiar or poto akoi ne di familiar oiden khanja ba akoi wakal akoi hogolak pa akoi gi hogi ba ade ko ne wari ta ba kai dagi sum familiar di oiram doi ne ba ko oiden khalos amare familiar or ne ta sum doi nungai to mani person pa hoji pa sum nungai hai tare ar maina khan gi ne adu life na adu mapum oiram ba ni adu atu pa pick up trom so kem kai de ko adu da su adu ga magi naina role di mo khena ma ya adu na sai gi keno da hare project du homboy ne pick up trom men khalase ba ko oi ta di maduna literature de he naina ko thak bi ya maram di
maduri iba writer of how writer ni si tong ba ko maina mai maram da nei na khara kani adigi di literature ma am de hen nei na emphasis amro ni piram biya aduga generically nei na matam da di hoi adu bolu kan nei ga na har bo sai ko adu di ai hen thana nei dream na hai bu di hai biya de na maina different film de different oiram bani aduga ai di by chance da nei na ru bani aduga mani first film asi di khadi oidna ko aduga hoi matam da har biya imang thik ru nei nei di sa no ko nei nei di moi sin nei pa yari ko adugo manipur di kari hai tare ne ai wang da national award fangi ba film khai larik hai tare ko moi di kenodin lising tara kun like to yolok to ni larik se akoi di lising ama to like lebi na bale ro joine ba moi di adugo award fangi hai ba film do mamang kenogi harasi kishore kumar matang e himne ko ado copy do lising tara kun loi gadi pha da ayaw gina adu mathang line nam ngamina akoi di one time rega dum khumjan be mong ne ba adu pha hanjal oi joine amon man du reise armaina akoi gi adugi tradition di leite ado ning modi am lei ozana haibire hujiki matangi manipur se yamna intellectual oibo kanone cinema akhoi movie ne haitare film ne na ado matamdugi kano hujiki filmmaker mayam singsiga matamdugi filmmaker singsiga atukki mati difference leirangani na khanjai oza ado huji oiriba film gi huji oiriba mawong siga matamdu da leirami ba mawong siga masidai se ozana ozagi motta kari thambidinge aduna sai khoi research su yaudoi ne ba mathalona matang manipur hai ga de khoi contextual nei na banam de ba khoi nei se ko angi sai kan oda sociology ko to contextual matam da ka main tarumino ha kari style nam rino ka main tarumino hai matam da di khoi na mit seli yeng matam da di film sa mo puthok tri ne film sa puthok tri ne du drama ri am from ne ba atai drama da am su paw sing se dagi matam da di atai leitam ni na mi sing se intellectual kharo oi ba natraga responsible kharo oi mi sing se dum art khada nang an plai na ko magi mane pung da khanja ba adegi mana society da tamding ba natraga ma art oi gera natraga social gi marna political gi maram da ma hiding bu drama gi platforms da hide ne le life platform hide ne adegi film platforms da hide ne film se serious oi do ne ba an mo gi extension na mo ina different walks of life da le ram ba mi ma'am da na film se changa ine ma tam de au na mo gi hoi responsibility di oiri ko oibu de hoi ta so hoi na hai bia film se profession nang hang ngam ba ya film se profession as a profession si kai no hing manga na traga nang haning ngam ba ya ko adu bo matam du di kamai to ge ha ba da film se akoi gi profession oina low na tri profession low dis kai no ha matam da masai mana na pamjabudu uthopamni aduga mana expression tawhamni aduga mai hingna bi lambi am loina lejaraba kamu ata hingna bi lambi letraga su film dun hingni ha changpuni na te amaina tawrakanda magi line da fajabi intellectual sina changai ne bu dedication hena tawbung am meba adudi habli literature da am phangba drama da am phawba hirama ma da phawba music no makha lai tawni na adum basing na film da junction lak bani na magi intellectual property se khara hena oye sin hari gadi adai ding sai ai na mamang da am hajagre ko oi thabok torom ba acho thabok torom ga se film do namjab da film do kathok chab da tothoi ne hoi mas na budi film ana ho to budi me am sine to khuptana yendu ni ko ana ba train amani ko ana ba magi pra keno mane madu da successful oi ba kai si achievement something achieve in life never to do ko oi mai family le ko thu chang doi ne to doi ne ba adu oi phau da pesa tan me wakhan di na te ta sin hai ga amon de ko oi amani yaw mai professional kitang budi khalam me and then bodi pa mi kai ne ko adu each and every one involved ko or hoi nga sai ki technician bombe gi budi kolkata kambu de budi modi hoi modi profession oi de ko modi adu modi high profession ne ko adu akhoi rong ni kambu di professional amon natri aduna moina yamna dedicated oina tore ba hobo gi amba dedication loina tawida brandi film ma tawba ba si nungai chaba ade gi aduna hi profession ase kan what is profession film as a filmmaking as a profession hai gadi hoi gi ahum mari lai me yai ko hamda hoi gi hobby oi ai gi vocational oi pai ko ade gi amana ai professional hai bang kheno professional sin tongan bani ko brandi maduda mala changala magun me am ko ai profession ni hai ta dai se sen tan du ni hai du ne ko kyan tai ade gi amana ai di smile to ai di duty on la bani service ni service na ga no pai gi tha sakai thabga to ise ai duty soi to ga to hum to ko khara hai bo to du ni hai bo maina men no se om ju du ne ko
on Hamada, a Hogi hobby or a goody a say Sapa Panziaga man. Tambaya, do much now honor can I say to never. Mana hobby ni ID vocation height and Numaja do never. Masagi film and mouse of Kambuduna, mana office talk to me, two in the office book. My whole my mindset to this, I put to my vocation is not winning. Vocation is what come with you. You say, Pamma, I say, not a wish of water junior. You say, the Chapu Chado, they don't know what that time. Sakral on I hope I didn't imagine. Vocation that was wadi than Film Bambokina, no, I thought of you wadi than a learn of Pamsavania, vocation with Vania. I do professional Akagadi, I might okay, Hamatamda, whatever. What is Nick Haitadi? I say films in Hindu in Hyponium. Hindu in Haitadi, as I gain a film, one number to 9 energy, Tazalaga, Honabado, and the resource me told Nama, I must have Hobson the door, Hopsilla Roy. Ram the idea, I don't shop and do never. And I did young to the other way. I do this problem last in the Hoseko. A minor, Matam to them, some Harabata, vocational, or in Amma, Dominina, Magilam, Nana Levak, coming out to Nina, films in Haitarico. Socially, in a Navia, Haitarico. I do give the high tuition for a country with million actions, number of sections, and having a I don't know Yara. And I could film pick up the bottom the Navia, I'm so yard wherever. A mamma high government high to wherever. Run the Mogi social issue, Madan and Apodo, different labor character Mamdo. Adagi Magi hero, the hero in the go, Agrana, different character Mamdo, Agra, Magi Manapa, Timduda, Marie. Relation to never. Toy was in Mam to make Lulina do never. Manto waiting to make Lulina do never. Adagi Maga Atupa character Aduga Marilyn of the Su, Ziki might him do Luna make Lulina to never. A responsibility I'm like Naman Havana. A minor film just pick up the bottom that Mahawi among hang among to Manto, Dugaman Kali was another. A man high Duga, Man Atobo to lose another character. I'm from Kyoto with Haidan. The Demon put some Biava. They never. I don't have some hide in a book. I have the live do not dress Nana Selaga Kuba can like it to one of say something. Why I do the commercial to Vitone. I also nine up the day I do to the out to have a minor Nainava the yard of an answer to look at ever. Autopay in a pickup to I do so legally. Oza Quiggy, Huziki Manipurgi films, Huzix and Marai Tarak Podona Tora is a Karigina can be Ozanadi. Masiki Maramuriam Legreco, Maram Legredi, Carigino, Hamatamda. First of all, saturation have them later. Life's the saturated point, no more the Tale. I did energy lane at Oplakanda, Madu just a quick film say, I'm young, some young idea when Harawi among the film 70 cup cre. Sahib the put for E, 60 put for E, Viziki and Papa put for and I knew didn't go. Other young Putopolis among the layer. I again have the vocational Oidaba film the Hingani and Changsila Kanda, but on the Putopo monks who do never go. Why Kambomna, my coming badegi, conversation body, on a Masapo tuning badegi, Kambomna, my among tinning badegi, Amomana, Sangali hanning badegi, different Magi, you know, my Amadi Lerambiaco. I do Lerambaduna. Films da Tobung Malaysia films have a money. Film Gashi Kara when I am Chow Kanbea, Wakalone and Kanbusia. A minor film power film mother, so that advertising Matematos game, no, the Katomi Oxygate guys in terms of Cronema Pantonis. Almapano have the Nataba. And have the film Masida. A test of these films are important. We got a test of 20. A test of Ningada Camus in Sina films in a cloud in Sinavi, level of the Hunterania. See, it's over Marama Suneva. The way is she was quitting. Harigadico. On a Shisu multiplex, Hingalak Nabagi, Masa Masida, Kari Haitare, who Hingati than a Kuchi. Other Hingalakan Kali, Adubukara. Kali Changin, a way Pondam and Kali Changin, other different scenario, the Oico, just reflect attention of manipulation, Katana Hinga, Himoda, have a question body, Tombagi, Su, questionable Oidioico, the conjunction Dragasuko, Adubu, a Hingakane, Calico, Kali Maram, the Ozixi restaurant map in the Hingina. Tata for the Kanome resort Nam lady, and Sanabi of the light. Train, she, or things here, we could make a chang like Lapodini. Manipura, Nangi,
horizontal नत्रगा vertical development में हमसे कुछ हाई हो गया है वो कुछ नहीं मांगते ही आते नहीं को मरांग नांदो ने हाई भी है को अरमाइना खुशी की असोमदा चेंज लाके बदो खुशी चेंज लाते गाइरी और ना फ्यूचर से कोई के तरह सिधर कोई मचा को दी मसा की all over the world की ट्रेन नहीं और खुशी से पिकअप की मतलब दी ओइर बनी अदुमा अमत थमरगा universal concept से अमत थमरगा को अखोई के ना saturation से जाम मरु बमने है वो हाई मन खुशी सुम ये लगे तन चले इधर ना क्या हम लोग तन लगे तो मामूक तंटे तल्ली से फिल्म नम कामू सु तल्ले है आर्टिस्ट कामू सु तल्ले है हाँ ना फिल्म हम ये है वो अरे ना वाइडी स्कराई देगी स्केच ने काय तो वो कट पा दिमाग से ला लगी से हेन बस कमन बस हम खल लेना को मगे मिसोसन को तो बस अब देखते ऐसे पर ऐसे ले हेलो साइ वा हम लोग आए देखो लाक दो आर्टिस्ट सु अब चंगला कांद ला kan वा मा काय ना डायलॉग तो का ngang मगा लुसलगा चलगे हाई बगी लाइसे सिकरी नो या पावर डायरेक्टर नमिनी को याम पावर डायरेक्टर से मासु तल्ले है काय उलुदिन खोटने असम लोसिंग हलो है प्रोडक्शन हाई खोट गाय तो कांदा युंग मनुंग संग यारे यारे युंग की कोनोंग साइ से युंग की चुरी साइ से सिलेक्शन लो नहलगा वाइ क्लास नहल सुलो काना दो उइए वो याम राय तोक्सन बदो अरे से भवक नते हो फिल्म मेकर सु तल्ले आर्टिस्ट सु तल्ले लोइ तल्ले से केगिनो हाइ दिन साइ की सैचुरेटेड होगी हेंडो खरे हाइ की यंगबगी लांगतनबगी नुंगाइनबगी केनो से कोई की लेवल लो हेंडो खरे याम न तोक्सलपगी सु मांगजब लई तांग तांग तोर मगदी हेन सु फ्रम सु याइ क्वालिटी थोलो को याइ या बस फिल्म थो खरे बा अदु मायाम मक्सी मक्सी मांगी और मोइ सस्टेन तौद्रमनिना अफब फिल्म मेकर मायाम जगु मक्सी मांगम लबम थी से ज्ञान सिमदी मार्क तो बियो को अफब फिल्म मेकर मायाम थोखरे बखोय अंगांग मायाम रक्तसु को न कोलिक मायाम रक्तसु हाय फिल्म जिंसे साइगी मतोक तमनी खंगने कहीं खंगने हाकी नुंगानी मोशन सागतपा नत्रगा केनोगी हाई तारिसने क्वांटिटी से मरक्सिदा फजब फिल्म मांगी आर्टिस्ट सु हाइबा खरा फजब फिल्म सु कम तनबियो मोसे न हंग मतम को अमाइना में सेशन हेनबै दैनी अदुगा प्रोफेशन होइन सु खलप दैनी अखोय प्रोफेशन होबि याद्री प्रोफेशन होबि यानी क्रम कान यानी हा मतमदा फिल्म सिना अखोय पसन हिंगनबगी मचा म होय काना याने अब मणिपुर खतंगी खलगदी प्रोफेशन होबि यार सपोज नंग फिल्म द तोइन खलसे लोय मांगिन को तोइन खलसे अब लाख मंगा तोइन खलसे अब नत्रगा बजेट टू लाख मंगा तारा की बजेट इन खलसे अब अदुम इन्फॉर्मेट होय दो मी क्या नो अरे पैसा तो फिल्म क्या जेना दोइनो चुमरा डायरेक्टर म फिल्म नम मतमदा याम दरबदा मा था मरी मंगाली चंगे हाय कने अब हुजिकती मो अदु था फेस्टिवल था अदु तो गई नत्रगा रिलीज की के ऑक्सिल खोलक तोता दी माना फंगदो लाम फम पिनिंग गदा लिसियां के मा याम फंगबदा अद मत कलिंगाय लाम हाय से को था मंगा अदु क्या अदु दी तोलो फंग कामो अमु येंगता देंदा बिजनेस तौब कामो येंगता दी हा केम नते अदे खोई सोसाइटी सिदा मनी सिना वैल्यू लो ऑल इन सोसाइटी से हाइदारे को particularly physical materials se yam oiram nina money is common denominants for every value name ko aita di money na value loi lo ka di akoi film maker na traga film to ka music kai nei no ngai bi to ni ko moda trolley liba camera ka pi ba atopa professional to ki sain tan doi ni ko ar moi di panjab gi passion ma yaw to ni ko aita su sai gi money gi matter la ka da di akoi gi highest denomination oi ba ko अइता दि मुतु मा चखलक तो मतलब मुतु सिधरता नहीं तले हाइ नि तलकता नहीं हाइबदि मसाइ पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट जी हाइ इसिंग जे सौरगसु सौदु चांदु सौगले दि केन सौरोइन मनिलो पाइ वाइन सौलेइन 100 डिग्री माइ तोना मसी प्रोफेशन होइनसु खनखिबा प्रोफेशन पिसा तानबदि यादबा पिसा तालगा हिंगबदि नुंगाबिदि नतबा अदुनबु हिंगने नदि वखल मन खनखिबदो प्रोफेशन नि काय मतम खरा खरा फंकान बदु नुंगाजनि काय लोंग बले अंदरगदि नाम से लेमन लोंगना फमिन कोइ कैमरामैन दी एडिटर गी मैम से को अमाइ तौना मदु लोइना साइड तौरगा अदु तारि फाय सैचुरेटेड वाइगे मनि बुसो खता वया दे हाइ तारि अतरे कोइ मार्केट छि कमाइ तरो एक्सपांशन तौगदगे कर्म मार्केट चंगदगे पृथ्वी मार्केट सिदा कोइ कमाइ तरो हुमजनगदगे कायने वखन खनबगी अनोबो वखन खुखन म चंगे ता कतारेबा लेटरल थिंकिंग होता कतारेबा कोइ कामु सि खतन नुंगाइब नतबा नुंगाइबदु ओइगसु को आर्ट बो ओइतासु असे फेमिलियर हाबदो फेमिलियर बो ब्लॉक मैम सागलतोइनिना अतादि पृथ्वी की चंग लेबो करम बद पामे अदन मोस करम ब्लॉक ते लगे अतादि मखो के फेमिलियर ओइबो पोट अमा मदुदा एंटरटेनमेंट हाफ ऑफ सबसे आर्ट फिल्म नम चाइम नतेबा आर्ट फिल्म जसु लबाक अमदा आर्ट ngasi aina art film habs leba amde commercial osu ya lebak tu gi mi sing tu gi quality of thought tu chanam di matu gi le mai to na khoi su पृथ्वी दे लैरिबा
market makan gi lei ni ko LGBT gi sports panjab gi phuna da panjab gi nan culture panjab gi romance panjab gi nan different genre me alo adi tadi madu tadi nang sina maitai ni nang sina aduni nang sina da ni nang kuchu yeng oi da ba language ki yeng oi da ba ma gi film style makan yeng da ma mom dai ba adu kamu da kamai chang ga ge adi akhoi gi oi ga su entertainment se kamai to ga ge mi gi grow cham chani hadu ni ngamora akhoi gu gi level se kamai to ga ge hai kan da akhoi na dollar si tam kan akhoi market se chaw kan da di asai gi ngasi di akhoi gi yam tina film gi thak se handar ge ha matam da akhoi gi thikadar ni khang de mantri ni khang de politician ni khang de akhoi film gi se maurat daga de gi akhoi film gi release daga tor kan da bar paisa khar piram baduna ga nungai jabi mo to we kyam tina ta handar ge da aduna te ba film si kyam te na suppose poidu bi oscar phangi kan khalas se boy film se oidu se ai ko ai ka sa ga phang da de to du bi ai ko ke na chaw film festival ga so armaina film asi am hit oiren khalas se ba khoi gi masai gi different way me am thi kan da somehow we managed to make a global hit film matam global pam ba kada ta leba khara pam ba ta chang khara pam si leba khin thuma yamak toini na adu film mo ga ding sai gi akoi na haijer bu do adu no ina haijer toini ba khoi du si de ka na to jage pa mo ji ge kai na adu bo gi level da film si la kan da film chakhot ka ne akoi na ama khad le kan da smaina ni nyam si ma khad da politician we gara ma khad le du ma to if as long as we are in this situation ko film jo sakhal hoy film ni chakhol ka ni film sina kano the apex the layer kan da te sina ko in jage kai kan sara kem tabi si ma hai shauri wa sports ka to ka de to film ne ru phang ka la kan da kem thabi de ai se film ni kem lakte are ri moi future da film sina ekta kano ma income ga jam generation lakada ba natraga amna kano pithibi do khumgada ba art film de khumrin ko umtar ga su maduna market ki ngasi gi value do pero do money do all haita adu all kan di yamna leita ba are min chapudi pure adu sports kina sam phangina moi su de adu ma am popularity la tara kan de ko adu different hoy gi advertisement do am to yana ramaina adu bo gi level la sida yam power na yam power ga je adu gi next step ta mapan lam da moi sports leina adu ko leitam ni na adu ma am leina adu mai na to ma tam da ko film se ko na once masidi p3 da ko dollar ta lai hai masidi asunga attachment to wi hai asunga respect phangi hai market am na chawre hai ko pisam ta li hai kai na hai ga di ma ko su to je la ka ne ko ja da policy ki am to ko ne ba adu bu hojik ki ko state ki patronage am da ka tai baram di adu ba level yona bo khona ba da ko mit na usalaga adu states na su different magi formula me ama putho kan da ko different formula putho kan formula amani khak ya ga de stage to yona ba ko adu de ko profession hai ba yare maram di magic sana paisa phanga ga di profession hai ba yare profession la ne ba akoi di profession di oira ba operation oira kan da paisa do leram da bin professional lo ma maktre ba na tal le ai je film amni yenge bawo tan bi la na film nam ni ba degi mayam do tan bu su ure film product tu da adu di then what is our future then mane adu ko pun khanna minaraga amna keno mayam change idea mayam change hai ta ni mayam change hai ta hoi yam nungai je ozana ngasi ozagi chileba matam ka yama kai thokpiraga ikhoi gi studio da lengbiraga ozagi leijaramba knowledge खरदंग ओरसु शेयर तौबिरमगा मयाम इखोगी ममी टीवी बु येंगबिरिबा मयाम पुमनमक्ता मिट नाकोंग ओइ हौननबगी academically education ama pibiram base oza documentic hainingai leitana oza bu thagachari thank you ta boksari so mami tv da asigumba yamna kai hai tare engon the opportunity in pvu ase I am very privileged today so I am very thankful to Mami TV and team as well as the people of Manipur. Thank you very much. Star of Mami TV.